Binukunak lang gayam Eugene. Inulaw nak lang. Kunam nga ayatan nak nga mapayngay nga sa bali mati kasar mo. Pasensya ka, Mary. Awan maramida. Pinikot dak. Jakpay kayat ti matay. Pinangtandak ngamin nagti kakabsat ni Angela. Dakas ka no ti pagbanagat no jak ikasar ti kabsat da. Kasano akpayan tatana, baka agsikugak. Saan? Di ka matanagan. Ta din tumapasamak na ita. Saan kang agsikog? Nga ta? Uy, patyan na. Sorry talaga, we. Nalaw anak lang. Nabartikak namin hindi. Isaan nalaw anak dahil diyang Angela. Ngam, sikati talaga nga ay ayatet. Sikati arapahap ko ang asawaan. Ngam, awan maramidak. Isaan sapay ko matamaawatan na. Diyak mo no kabalak nga lampasan dato nga pasama kiti Biag ko. Pangasim, Mary, ha? Di ka makias asaway ti sabali. Ha? Apay nga lapdan na kat mga asawa kang arudan iti sabali? Pakasaran kang tumat lang. Iso nga orayan na, kuwan. Urayan nga? Kasano data? Duwate kasar mo kit din. Kan papanamaya, apay nga kunam nga urayan ka. Orayan nak ang mabalo. Anya? Inka man ayaban di ka anakak ta, mangan tayaw ildang. Inayaba ako, ngam di namot kayat ti umay. Agsangsangit latan ni jay silid na. Apay, kadyat sang-sangitan na aya. Ay, nagsinadan iti boyfriend na, tadan sa bali nga ikasar na. Alya, ne, kaano la iti naudi ang nagkuyog na nakaragsak na. Wen nga roda, isoan nasakitan iti husto, ta biglaan ti panagsinada. Diya kamuano agpaiso a pinikot da jay lalaki. Kastamot istorya ni Mary kanya. Anyan, kaasimot nga ro jay kaanakak ano kasta. Wen nga roda, hanggang talaga kasta, anya nga rod ngay. Awan mabalay. Tanay, intun bigat ka nun ti kasar jay x na. Inka mga na Mary, may saldawan na di ka nangnangan. Agsakit kay ti kasta nga aramidan. Tati kasar da, uncle. Siyak tinobya nang sabalit kasar na. Ay na, awatan mo tigasat mo, balasang kaw. Pinikot da ngamin. Siyak tayo ayatan ni Eugene. Di ka basta mamatay, itanyaman nga ibaga na jay alalakay. Anyat amaw. Amang ano talaga alinoko nakalaay. Haan, uncle. Siyak tilab ni Eugene. Inagaw dala ang kanyak. Nabayagan ngamin nga kurso na dadya among naisunakat. Iso nga nagbaligi nga ng pikot iti boyfriend ko. Ha? Lukas na, boss na, jay ikasar na. Wen, uncle, driver na idin ni Eugene. Alya, ay kat ala awan mabalin maun tag kasardan. Awatem tigasat mau. Agpatibkar ka. Kat pilitem alipatan da ja alalakay. Ta mga barwanan ka. Di mo baybay antibagay tapno saan kang agsakit. Eugene, love. Naragsak ka kadimot laeng ita, tagasawatan. Unay-unay Angela. Oh, agpadata. Uray siyak. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Siyak siguron ti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngabin kabukbukudan kan. Kun awanan ti makaagaw kan kakanya. Tagasawatan. Angela. Intaghanin iti adayo a lugar, love. Agbakasyon ta iti uray makalawas. Tapno maipapasta ti aghanimon. Sige, sikati makaam mo, love. Mere, kanakan. Anyaman ti sang-sangitam ti ta cellphone maon. Awanan, uncle. Naghanimundan. Talagang agasawadan. Ay na,
Tapno malikli kam tagladingit, di mo buy-buyaan ti pupus da aladawan ti ex mo Ada masakitan ka no kasta. Paano nga tanga makamubuna ka, Uncle? Basta likli kam pa'y laabuyaan, nagiti ipupus da aladawan da. Tapno makamubun ka adagaws. No kasapulan nga i-block mo ti ex mo, aramidam. Tapno daras ka makalipat. Ay, Hana. Anya ngayon ti pangkunta ka kanya na no i-block ko, Uncle. Di mo kunain, kayat mo pala ti maadaan iti komunikasyon iti ex mo. Basta ada nagkinarian me kan ni Eugene. Subli anak tumatlang day dyan no mabalo. Anya? Unuhaan, baka no ag-apada nga katag sinada. Sigurado nga subli anak matlang. Ay sos, sana nasaya at ti kasta apampanurutang miray. Lipatam kit din ti ex mo. Ta sumapul kay ti sabali apakiin na yatam. Ano di ti mas nasaysaya at ngam ni Eugene? Uncle, iso lang ti lalaki nga na ikari kanyak. Iso lang ti lab ko, ingga na tong palbiag ko. Urayek nga agsubli kanyak jay ex ko, Uncle. Maturo ka nang hila. Tayo nakpay agpaangin iji teres. Rabiin, love. Di ka kadipay maturog. Sana pa makaturog, love. Sumarunak to, Wan? Ay, sige garod, love. Tado siya. Makaturturog akon. Nabanuga ka nagkapo iti honeymoon ta. Ni Eugene ti umawawag. Ay, thank you. Mawag matlangan. Hello, Eugene. Hello, Mary. Naimbaga na biing. Kamusta ka? Ay, kastoy Kanayon nga agsangit. Kanayon nga mapuyatan. Anak nga makaturturog. Nagsakit nga kanayon datoy pusok. Karkaro idi nakitak jay pus dya asawa nga intag na kanyam. Nagsweet kayo nga nag-honeymoon. Di kagsangit. Di ka madanagan. Kapamarang lang nagijay. Ha? Mas napula pakisama ak ti asawa. Tapos sana gumura kanya. Baka mangag nakaidtangay. Saan? Paringwara kiti silagmi. Nakaturogan. Ngam talaga ka di nga siyak ti lab mo. Uwan, Mary. Uray katduak niya ngela. Si kalap pati sapsapula. Kailiw ka. May liliwak matan kanyam, Sana bali. Agkita tanto. Ha? Apay, mabalin ay ang kita tanga uray adan asawam. Akit mabalin Apay kumaasa na mabalin nga Basta ilimod tawan. Lalaingan tati agiliman. Tapno awan to ti makadoktal iti aramidan ta. Kaano ay ang amin nga mabalo ka? Umadaling. Isa nga orayan na, Juan. Tano mabalo ikasar ka adagos. Mga manong nga tangay nga tawon sa kanto mabalo. But may sawan no 2 taon siguro. Sana bala mabiit lang na orayan daytan. Kan marik na, nakapsutan niya ang hela. Kan adong ti marikrik na anang sakit iti bagina. Kasta aya. Wan, iso nga anong sam ti aguray, Wan. Orayan na, di ka makias-asawa iti sabali. Sige nga rod Hanak mo't kit di nga agdardaras nga makiasawa. Basta orayan ka nga rod awan. Dardarasam nga rod ati mabalo. Nay, nagbakasyon ka mo't gayam direk. Kumusta nga'y baraw? Kaanaw asimbangput ka? Mayat tata si mampatak di kalman. Ay, bimakid ka baraw. At adamot na natimaar ka, hindi bimakid ka. Okay? Nangasawa ka, wano, baro ka pa Baruak pa'y tata. Umot ngayon mailawan kanyak. Oo, napili kan samot nga may nitagbalin biya. Saan mo tata? Kan jak namin masangot ti agaro. Bisiyak namin iti trabaho ko ti abroad.
Ay, day talang Angam day. Kita mahata ang mga no mabaakan ka baraw. Ngam no kayat mo jay ka anak ka. Armaman kitay. Anday jibalay may. Saanan anagaw awid ijibalay da. Saan da nga agkaalaan iti may kadwa nga asawa ti amana. Ha? Asino tata? Ni Mary? Wain baraw. Anday di nanobyo na. Ngam nagsinadaan. Isu nga armaman kitay. No, kayat mo Tanarigat mo at no saan mo akursunada ket irit-rito ket dinkel ka. Asino nga imot ti saan nga kursunada kan ni Mary kat nagpintas? Ay, armaman nga ron baraw. Kababain sa amat tata. Baka jak may kari. Ay, ket padasim lata nga arman Anyat amaw. Ang mga nusikagayam tinaikaray aparaken kwan Sige nga Rod. Padasak tuman na pasyaran. Ay, sorry Direk. Ngam saradon datoy pusok. Hanakon nga makiinayat iti sabali. Ha? Agbirok kalangan iti sabali nga aramam niya. Pasensya kan tal talaga. Uray kastati ko nam. Sana klata mapukawan tinam nama Mary. Ala, awanan nga talaga ti planok nga makiinayat. Promise. Basta ruman kalata Mary. Agsardan akto siguro. Inton makiasawa kan ti sabali. Apay, anyat ni mo pangayatan ka ni Derek ket nasingput abaro na jay. Napintas ti trabaho na ija abroad. Tasiman ko naman. Anya palat sa pulam dita. Ang kumat nga ayayatan, Uncle. May mayat-mat nga dayo ni Derek ang jay ex mo. Anya mat jay ex mo nga ay istambay. Ay, basta hanakon nga makiinayat, Uncle. Ay di ka man nagpili-pili, Mary. Aklunam kit day ni Derek. Nasingpait ang baruday jay. Manmanaw tikasken kwa nakasingpait. Nagagit pa'y. Adapay balay nan. Nagdakal day kay patpatakder a balay na. Hanmat nga day tati pangrukodan kan ni ayat. Hanak pa'y ngamin nga nakamove on. Makamove on ka, babaan ka ni Derek. Isungaklo na maun. Kita, no di malipata madagos ti inaraming jay ex mo ken ka. Isunga agpanunot ka ana imbag ka anakan. Di mo pilitan, no talaga di nakayat, lakay. Bayam nga iso ti mangedeng iti dayta. Ti kunam kit day, day jay lat tayo jen, tiyan day ti panunot na. Agasemmet ngamin tinakunanang ay, urayan na ka no nga agapa di ex na, kanya asawa na. Ta sigurado ka no nga agsinubyan da. Anya? Kanakunana pa ay, ano mabalo ka no di ex na, agsinubyan da. Ay, una yan. Talaga nga roda na inlabla una ni Mary iti ex na Wan nga raw. Nangasawa lang nga rodan. Ngam di na pala iwaksi iti panunot na. Agad saan ba't siguro akas ka rin Iniinot tulat ta siguro Di ka gana at lakay. Makamubun tulat ta di ka anakam. Rumarak man pa love. Kuyugak ni nanang ko amapan nagpa-check up. Ala umon jay lukan. Tasuko namun ijay balay da. Tapno saan amabanog ni nanang. Well, love. Ang kurang samat gayam di kwartak. Ay katikan ka. Ingkalatan mga alay jay wallet ko. Amumati ayan na. Manungay ti anak, love. Ay kat makaamu ka. Numano ti kasapulan ni nanang nga agpa-check up. Iso ti alaam. Agyamanak nga rod, love. Talaga nagsingpot ka. Sa anak nga babawi ang asawakin ka. Awan nga tati nakakitakin ka asimrek di hotel, Mary. Awan siguro, Eugene. Si kakit di Baka ada nakakita kanyam. Di oray man adda. Di dakmat lamay lasi. Ta nakakalugungak. Ken ada face mask ko. Ken nakasidsak.
Sa bagay, uray siya. Nakamasak ka nakakalugungak matlaang tatay. Oh, kailiw ka, Mary. Ay, uray siya mata. No amom lang perme nga ililiw ko kanyam. Ngam sa balimat nga minti inasawam. Oo, di kagsangit Di mo't imbagakken ka, apinikot naklang di asawak. Kan adda tulagan ta, saan? Oray addan asawak, tas si kalat tati ay ayatek. Kan ti may sapay arason, no apay nga intulok ko apinikot nak ni Angela, tapno makaurnungak. Ha? Kan tapno tawidak to ti kinabaknang na. Datang tumot lang ti mayran od no kaskasano. Isa di ka makias asawa iti sabali, wan. Oray nakwan. Uwan, si kala nga talaga tilab ko. Hangko nga maibawing iti sa balitirik na kanyam. Ay uwan, ada nga nagkulit nga mang araram kanyak. Hanak nga sarsardangan. Imbagak lang arudan nga sardangan nak nga araraman ngam nagkulit. Agkarasubli ije balay da angkal ko. Sino mo dahi ta? Karo ba may matlaang nga? Si man ije abroad. Pangasim, di ka agpapaaram kan ko na. Nupasyaran na ka, papanawa madagos. Uwan, hangkang agdanag. Awan matlaang tirik na kanya na. Si kalat tati panalo ito'y pusok. Promise mo, ha? Sana balay, ta mabiitan ti panagdan nata. Kumapkapsutan niya Angela. Kumarkaron di sakit na. Ang mga dinan abutan na dya iti makatawin. Sigurado nga ta. Uwin, umadanin ti apit da dya. Isu nga umadanimot tan ti panakabalok. Agden natan ton. Ano samlaeng nga arman ni Mary Barok? Ta kapudpudutan pa lang amin ti panagsina da iti x na kahit. Isu akas jay. Wen tata, mawatak ni Mary. Kanamok, ket naktumat lang. Marikirik nak data tata. Di ka madanagan, tatulungan ka. Kanayon ko abagbagaan di ka anakak. Mga klon ken ka. Mayat ko mangarod na klunan na kon. Sakbay nga agsubliak ije barko. Kaano aya, ti panagsublem baraw. Into no may abulan tayo matkit di. Ala, sarong karam iti minalam ni Mary. Tapno matinag tirik nanaken ka. Imposible, adi mo mapaayat jay ka anakak. Iti kasta kinapunermaw. Patsyak amain labtumot lang kan ka jay ka anakak. Sapay la ko matata. Love, umatang taman iti motorsiklo. Ta may mayat nga ilusot iti traffic. Anya, kabutbutang samat ti motorsiklo. Saan? Depende iti agusar ta. Kan depende iti motor. Tay nangina ti gatangan ta tapno may mayat. Katala sikat ti baka mo, love. Sino dyan nakamotorsiklaw anang nagas ka ni Mary bakit? Jak nga rodam mo lakay. Nakarikap mo nga min dya helmet na. Sana makita ti rupa na. Naglokaw. Sino nga ito dyan mangimot motor ken kwa na? Di na ko naan nga daman sa bali ano ubyonan. Ay, jak ka mo lakay. Nagkatawan mo dakis na ano adamanan baro anubyo na. Tapno makailiw-liwag mo tan. Wen ang mga nutila pakirel-relasyonan naman ditan. Madamdama, lukwen damanan. Ni ko madirek ti kayat ko aparakin ko na. Nasingpot, nagagat na dya kalugaran tayo. May suro mayat ti puso ako nada. Uray kayat mau no di namot kayat. Awan mabalin mau. May mayat dito apagditan ta. Adayo ba si talugar? Uwan nga ruda. Iso na lang tama bano ka nga ag-drive iti motor. Saan? Madingamin no jay kotse ni Angela ti usaran ta. Amang ano at makakita. Naimbag ki motor. Saan daw na yung mabigbig? Ay, sabagay matkit di Ay, kastoy latan nga ka na yun ta aramid ta. Ilibli basta ti agkuyog-kuyog. Basit la panagura yan, Mary.
mabalo akton. Wen makaurayak matkit di. Basta ti kanayan kong ibagakin ka, ha? Di ka makias asaway ti sabale. Urayin nak ang mabalo. Apay, sino dyan mangyang angkas kan kay ti motorsikla o meray? Saan laanam na minsan na nakita may ngayon lugan na ka? Kat boyfriend ko uncle. Asinaw a boyfriend mo. Taga-anaw. Ay, taga sa bali nga ile. Limbag ano na singput-mutlaan. Wen iso siguro ti kasi singputan nga lalaki ito'y loson. Nay, kitama. Tama nga numaulay tinapasamakin ka. Madamdama, agsangit-sangit kan tumanan. Haanan, uncle. Haanan. Lakay, mangantayon. Mere, umay kay manganan. Ay, napagisaw. Marik na akong tibisin ka. Mere, umay ka manganay. Na, Nay, agbakbakwar mo di ka anak kam lakay. apayan Mere. Andiat mapaspasamakin kan. Ning kakitaan masikug samod tan di ka anak kam. Ayabam nga rodan tinobyam dito balay. Takasaritak. Tanay, masikog kamot gaya man. Busy pa yung aming tanta, uncle. Ay, basta ibagam, takayat ko ang makasarita. Sana mabali na may tantan di umay na dito balay. Ibagam, tay kuyog na dagiti dadakil na. Tapag sasaritaan tayo, hindi pa nagkalay sayaw. Inakman, makiatindar pa iti kasangay ti kumpare, lab. Agawid akmot la dagos. O sige, ngamjay ko ti usaramon. Tani nagalis ti dalan. Tumanuto, love. May mayat ti motor, ta iwas traffic. Sana balay, ta agan nadak, love. Nagamit ako, pare. Itulot ka na, pare. Tanay, naparsag kan. Saan, maturog kan iti balay. Sana, pare. Kabalak. Di ka madanagan. Makasangputa kasi kakarad ka di balay, may. Nay, anjat sa kasangitan ni Miray. Nay, igya ka mo Ay, umay katasit ganta. Nanay. Ay, Uje. Apay nga bati na kami matan. Apay, sino ayo dyan ti sang-sangita, Miray? Uje, amad na to si Kuko, uncle. Nadisgrasya ka nukat natayan. Anya? Sino ayo dyan? Ni Eugene na nga ex ko. Anya? Anya ngay itan. Agsikog kan abalasang tanatangken mo't ngamin ti ulam. Uncle, Liblipas mo mo't gayam tinakisinsin narak iti dayjay alalakay nga uray ng asawan. Di ka lang nagpampanunot mo't tahan ka anakan. pakawanan dak, uncle. Nagbidutak, nagbasulak. Nagpaiturayak nga miniti nalaos nga panagayat ko kin ni Eugene. Yala, awatam ti kasta nagbanagam. Anya ngay, kat inlibas mo mo't ngamin tinapan nagpasikaw. Sayang ni Derek. No iso kumangamin ti inaklon mo. Mayat kuman ti biyag mo ita. Kat awagan nyo taibagayo nga umay nakpasyaran manan. Ay saanan, kababain. Ah, Naimbag kumaano saan ka masikaw. Kababain ti mangiritaw iti masikaw. Loy sanak ka. Apayakas lanal pa iti abagan ni Larry Apimanaw. Awan pa'y 10 minutos na dito'y balay. Nagpakadamot na dagos. Pinaay mo ka di manang. namin adun nga daras nga pinaay ko nanang. Ngam pumanasyar matlag ta ito'y balay. Kunak pa yan nga agbirok iti sa balay, taadan kayan ayat ko.
Nga maawan sa mo ti kaayan ayat mo. Kun-kunak lang day dyan, nanang. Tapno agtalnan. Diyak ngamin talaga kurso na dadya nga lari. Ngam napuskol matlatatero pa na nga kundi pa siya. Ay na, saan kumamatakas ta, anak ko? Tanay nagsingpot abaro ni Lare. Nagado, titalon kandingon na. Ay, anwak nga data nga talon. Kan maysa. Ay, awan kanya na jay berbero kak iti maysa nga lalaki. Anya ngamin aya, ti berbero kam iti may sa alalaki. May katlon ni Lare kadagiti agdatdaton ken kaapinaay mo. Basta awan riknak para kanya na. Iso nga may mayat no ibawing nan iti sa bali data nga ayat na kanyak. Insana. Ni, si kamot gayam insan Loisa, nakapasyar ka man. Itaman pa'y nga imalatiw ka dito'y balay kat sumipngutan. Ay, pastra kanak man pala ang insana. Mala, sumra ka Ni, apay kasla aday lumlum mga insan. Ay, saan lang akasla? Talagang adda insan. Asino? Nilare. Apay nga'y, kano nagsingput tupay ni Larry, kan nagagat. Anya ngamin ayate, di mo pangayatan kan kwa na. Ay, no siyak laang tarman na. Sigurado asong bata kadagos. Nagwapong tupay. Para kanya ma, ngam siya kathan nga kasjeti gwapo. Naglitam topay. Gagangay na laang mat nababad mat nga rod iti init. Tinapatag nagagat. Sigurado asaan to nga agbisin ti agbalin a pamilya na. Nagasat ket di no asinon tuman bilang ti maasawa na insan. Di pa'y lakat nga rod sa kati araman na. Ay, no arman nakday jay, aklo adagos insan. Si kamot ti masabat ko lari. Nagkapukan sa mo di tabalay da insan ko Loisa. At dapay imot mo anatang. Di na kong sinangot kasinsin mo. Di na pa inawat to isagot ko kumakinkwana anatang. Ay, nagsayang man. Sapay nagngina ti magatang anatang ita. No kayat mo, alaa mo. Sayang mo, noowan ti mangala. Ay, kayat ko ano itad mo lari. Tada si daan mi kininanang ko no rabi eh. Imbagpay kan ka ni Kaul, ta nagsingput ka. Ngam ni kasinsin mo, nagpintas nagpaisaw, yung suplada mo. Kat, siyak ngay lari, sa anak ka di napintas. Ha? Haman, napintas ka mat ni Kaul. Ay na lari, adupay ti babae dita. Saan mo ko mga itulok may salaang babae ti pagtaytayakan ti lubong mo. Adupay ti may karikan ka. Basta iwaras mo ti panagkitam iti aglawlaw mo. Nicole. Ala, panawan kan lari. Tadapay papanak. Agyamanak dito'y natang nga intad mo Insan, nagwapo man dyan lalaki nga nakitak iji sangot ti istor ni Nana Marta. Ha? Asino ngay day ang lalaki insan? Diyak amo ngam panagkunak. Tadtala nga na isarong na dyan ito'y lugar tayo. Tadtala nga min nga nakitak. Kat? Ay na insan, nasarakak sa matanti lalaki nga para kanyak. Kano di mon sapay ammo ultimo nagan na. Kat makiamam mo akto Am mo mat ngamin nga umuna asak bay nga agpaaram ka insan. Wen ka di insan. Ngam panagkunak at adamat panaggusto na kanyak dayjay. Sa bali nga min ti panagkit-kita na kanyak. Ta nagpinarang kami. Ay na insan, lapdam tarik nam. Nagwapo ngamin. Talaga nga rod nga awan namnaman ni Larry kan ka insan. Nabaybayagan nga awan naman na kanyak dayjay. Isumat ngamin tinakulit nga agsarsarungkar. Anya? Ala, kat agtanang ka nga rod insan. Di kag dardarasudos. Nang runa no di mo pa'y unay am mo ti lalaki akayat mo at pagpaaraman. Adda manan ijay sangot ti istor jay nakita nga lalaki di namin sa nga kalman. Sapay la kumata maamwa kon tinagan na. Ay, asidagak man. Mapanak man agin gagatang. Tapno adagun daway ko nga makaasidag kanya na. Aday ta, ada ako nito'y sangot ti istor. Hanak samot nga nadlaw. Ay, agin uuyakak.
Hay, ading, Hello. at dagayam na pinta sa balasang diti probinsya. Sanak sa nagbidto, iti yung umay ko diti lugar da ikit ko. Ha? Ni, ubing matiro pa na. Ngamlakay matibusis na. Le, naisarimadang kamutan, ading. Kwa, mas dawak ngamin. Han ka pa'y matngalakay. Ngam apay ngalakay ti busis mo? Kasta talaga. No adda matured arupa, adda matured a boses. Ay, aya. Adda gayam kasta. Ado, ading. Pulimi nga menti matured ti boses na. Taure dagiti kakabsat ko. Kastoy matlang ti boses da. Napaspas-pas nga agmature ti boses may ngam ti rupa me. Ay, kasta aya. Iso adigan mas daaw. Ingam ubingak pa'y. Nasurukla at 30 ti tawan ko. Kasta gayam. Si Kangay, manut taon mo. Ay, 25 ko. Oh, kasmatkin ka. Medyo mature ti boses mo. Ngam ti taon kin rubam ading. Aya. Han ko nga madlaw data. Saan man, talaga abak-bakit ti boses mo ngam ti taon mo. Iswa agpada talag. Ha? Ngam, saan man aday tabos boses ti pagsaritaan da ading. Anyat nagan mo. Loisa Manong, si Kangay. Siyakmot ni Renzo. Amom, Loisa. Nagpintas ka man. Uy, bulbula anak, samat Manong. Saan mo't ading pudno ti bagbagak. Taga-syudadak gayam. Ket italaeng anad da anak iti kundaway. Anak kapasyar dito'y probinsya. Ket nagasatak. Taad da na amok abalasang akaskin ka ading ko. Nabalasang ka pa'y ading When 102% nga balasang ak Manong. Ay, pag-iyanam ngay. Adda abangak akwarto ije cruising. Agbakasyonak pa'y lang. Takayat ko ti agrelax dito'y probinsya. Kasta gayam. No ikan nakitigong daway. Kayat ka kumaapasyaran ije balay yun numabaleng. Akad, aren so. Welcome kay Jibalay me anytime. Wow! Dagitaman. Agyaman ak Loisa. Loisa, adag tuk-tuk-tuk. Adda ka dinamnama asa nga ilimita anak ka. Ay, ni Renzo siguro datan. Ay, sige talo kataktiri daw nanang. Asino Arenso? Je kabarbaro nga sutur ko. Naimbag nga oras mo, ading Loisa. Ay, si kamanan. Anya kamatan lari. Namin anon nga imbagak nga hankan nga muma ito'y balay. Awan matlang ti manam-namam kanyak. Dagulit kamat nga. Pasta kan na kumapay ading ko. Kan awatom ko mato'y sagot ko ken ka. Kapros anatan. Naggapoy jabang kagmi. Manjak, yawid mo no kayat mo. Ibaga man niya ti kayat mo ibaga tapo manaw kan. Talaga ka ding awan namlamak ken ka, Loisa. Awan nga rod nga talaga. Di matimbaga kay di nga hangka nga umumay ito'y balayan. Kitala nga ro. No isuti ko na maading ko. Awan maaramidak. Kasapay la ko mga ro tanaragsak ka no asino man bilang tinagasat amapilim. Uwan, tanakita kon. Iso nga si Kalare, mangbiro kamatan iti sa baling armam. Mukasta, mauding arudan da ito yung isa sa rungkar ko ken ka. Ading ko Aloysa. Katwan anyang harod ngay. Loisa, asino daytay lalaki ang nasabat ko ang nagkapo dito'y balay? Ay, iso day dyan ni Renzo, nanang. Isumot la barumanen arupa ati makita.
Jak pa'y kit di makita na imbag ti rupa na tabarbasan mo nga main. Bagbagay nan tupay, kasla nga asit na dayjay barbasnan. Ngam nagalas akitaan anak ko. Jak unay mamatmatan tilangana. Tadandani puro barbas ti makita iti rupa na. No siyak, amok nga gwapo dayjay. Makitak mango jero pa na. Agdat-daton kadikan kadayjay. Owan nanang. Iti kasta ajar mo. Madlaw nga damot pa naggustom iti dayjay a lalaki. Uray damo na payla ti imay dito'y balay. Awan mat siguro ti dakas na. Balasa nga akmat, kan baro mat isuna. Ay na anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Amom pa'y nga umuna, no anya ti kinatao na dayjay a lalaki. Nang runa kat itatayo la ang makita dito'y lugar tayo dayjay a Renzo. Masiguradom nga raw abaraw. Kat, isumati ko nana. Ay naloy sa anak ko aya. Saan lang kumaaday tarik nam ti surutom. Dumngag ka kumamot kanyak Iti kasta awan to ti pagbabawyam. Taga ano aya dayjay? Basta ko na namat nga taga syudad. Imay kanula ang nagbakasyon, tanauma iyay syudad. Kaya't na ti agrelax ito'y probinsya, nanang. Ay, kahit kita umarod agandad ka. Amuam pa'y anaimbag ti ugali kan kinatao na. Nupod numo labaraw, anak ko. O anya, insan. Di matpudno di ako nagwapo ni Renzo, di ba? Tay inyam amom idikalman, insan. Wan, ngam nagpuskol mo ti barbas na. Uray kumamot no pukisan na basit, tano nalawag ang makita ti rupa na. Bagbagay nan to, pay. Uray di na puskol nga iming na. Kayo-kayat ko nga kitkitaan. Kastagayam ti kayat mo, insan. Napuskol nga iming. Kayat ko nga, Rod. Basta nataar, tauray na puskol ti iming kan barbas na nohan nga gwapo, ha? Kasla ka pre, ti itsura na, no kasjay, uraw-awan. Katala no iso ti pakaragsakam. Anya nga rod ngay. Aywan, loy sa insan. Adda ko maipudnukon ka. Anya data, insan? Agdat-daton ngamin nilari kanya. Kadi mayat! Nga, may na, apay pala nga ibagam kanyak ngay. Nulakit dita kayat mo, songbata mon. Tasong batak matan ni Renzo. No kayat yun, di ag-double wedding tayo. Sinong batam ka din ni Renzo, insan? Saan pa nga, Rod? Ngam, hangko nga pabayagan nan. No agdaton manan. Uwan nga dagos ti sungbat ko. Ha? Amom pa'y matan na imbag ti kinatao na insan. Katama amok matan. Pati ugali na amokon. Very good nga perme. Hanakon nga kon di pa kepot. Tanong ngay mataktakan kat agbirok iti sa balay. Huh? Nupud nung ay ayatin na ka. Apay ko mga agbirok iti sa bali. Rumbang laang nga urayan na ka. Anusan na ti aguray? Basta. Kayat ko na sungbatan ni Renzo. Kamaudyanan na. Inaklon nakmutlangan, Loisa. Napalalo ti ragsak ko. Ni Renzo. Inarakop na matanan. Kitagayan ayat tamutan saan? Uwan nga baka makita na taninanang ko. Adalang itakusina da diyang agsipsipot. Bayamanon niya ti bagana. Tinapatagdatan. Renzo. Kaano ngay arumarta? Kanayon lang na di balayo ti pagkitkitaan ta. Di ka pa'y masuluno ka. Kanayon lang agsipsipo ni nanang mo. Unay datan. Sige, bayam. Tano dati wayak. I-chat ka. Tagkita ta itiruar. Sige, namnamahag day ta. Loisa, mahal. Insan! Naragsak ka ita insan. Siguro inaklon mo ni Renzo. Wen podno data nga imbagam. Da kamin. Ay na, talaga di mon pinabayag ti panagdaton na insan. Kayat kumat nga rod. Apay-pay lang nga pabayagak ngay. Ket good luck nga rod Sapay la kumatag na nayon ti kinaragsakyo kini Renzo insan.
Katsi ka ngay, inaklon mo nila re. Saan pa'y insan? Ni, kunak man no agdadaton kanyam. Wan, ngam kunakan ko na at tingitingin na pa'y anay bagtirik na na. Ta mga nupanakip butas naklaang. Ta siyempre, napaikot nga rod kan ka idi insan. Nungay si kapay laang tilab na. Haan mat siguron. Naupayan day dya kanyak, takan ka na yun ko idi nga pababainan. Iso nga si kanti lab na day jay. Nay, nakapulis ka mo, Loisa, anak ko. Di mo ko naan, arumbar ka manan. Agkita kami man kan ni Renzo, nanang. Apa yun? Manipod inaklon mo day chay Arenzo. Jak matan makita ti an niniwan na dito'y balay. Di mat umay dito yan, anak ko. Kas ano, mabain kada kayo. Datamat nga may nagsipsip o ter aramidan nyo. Jak ngamin kayat tigalad day Arenzo. Nagatap dagiti mata na. Di na maipurang dagiti mata na kanya. Ni, apay aya nga kayat yung nga makipinarang kanya na. Type yung mataya. Ah, ay sus nagloko kan. Anya at type ngay bagbagamay. Di mo aya maawatan ti kayat ko asawan. Kasla ilumlumeng na ti rupa na. Mabain lang mata. Awan to pa'y babain na. Amo na nga daak laeng iti asidagyo. Kundi arakop kit din kan ka. Sa dinong ti pangananta, Renzo. Makaamo ka nagpili, mahal. Pasensya mo na. Sanay, nalipatak mo tayo wallet ko. Ha? Bayanan pa ilang mahal. Ta isin kuntukin katibay ko. Sige nga ron. Ngam, apay nga kastati suram nga rimwar iti dagos mo ngay. Hanmat nga nadarang ti init. Ngam nakamask ka. Naka-shades ka kan nakabunite kapay. No saan ka siguro nga imo na nga masidag kanyak tadtay, han ka nga nalasin. Day tala ang matmurdong ti barbas kan iming mon ti makit kita. Iparwar mo atap no makita. Ay, saan mo adagita tikit kita, Luisa? Agsapul takit din iti pangananta. Renzo, nailawan tamatan. Kunam nga manganta. Ngam hamumat imbang nga dagay ang balak mo nga ag-check-in ta. Di ka kadiagdanag. Tasyak ti makaamuking ka. Ngam niya, si kapay lang ti makaamu iti bayad ti check-in ta. Bayaran kanto. Anya? Wan ko nga amon. Ngawan na itugot ko nga kwarta. Sa kundi awis ka nga ag-check-in, siyak matgayam ta agbayad. Bayadak tumiglahan ko nakmag. Nagkulit ka na ya. Renzo, ungtan naklakit din ni nanang ko no maamuan na datoy. Alyapay ko pati maramidan na nga ikinalpasag. No kaya't na nga ikasar ka, di ikasar ka. Agpapay sa Renzo? Wan, itanyaman nga oras akayat na. Insan, inaklon ko ni Larry. Da kami. Talaga, insan? Ay, kat mayat ah. Kat no kas ano, mabalin tayo nga igidan ti kasar tayo. Kwa insan, katungtungag pa'y laang ni Larry no anya ti makunana. Nasken amang ngagakmat ti side na, sakbayak nga agdesisyon. Diyak kayat abukudan ti agdesisyon iti dayta. Ay, talaga mata insan. Insan, kas di talaga. Nasken nga irespeto ti desisyon ti tunggal maysa. Ewan, kumusta kayon kin ni Renzo? Ay, ayos lang mata insan. Oh, kasla saan kamot anaragsak insan? Adala ang amin ugali na nga hangko nga kursunada no daduma. Kat, agbabawi kan? Hanmat kay de. Masikugak matsan. Anya, kat, masapol nga rod amaya pura ati pa nagkasaryosak bay amalasin ti sikug mo. Wan nga rod insan, ibagak to data ka ni Renzo. Ala, ang mga noong tanak ka ni auntie numaamuan na dayta. Masikog magkaya mo ti anak ko, baro. Anyat ko ko anyo ngay. Agkasar kayon Wana na.
Ngamay sa laababoy ti maikarik ang. Kaumpay ngamin urnong ko. Anya, Jak maikari ti bongga kasar nanang. ala sana balen, tinapatag ag kasar kayon. Kasanot kadakkel ti baboy aya. 4 months na pailang nana. Utang ngamin dayjay. Mabay nak mga umutang idado. Amang ano diya mabayadan. Ha? Bayadak tumot lang. Nuada maurnong aparwad me no kasarmay. Anya, No kasta, agkasar kayon iti mabiit iti nobyom, insan? When insan nga may salaang nga 4 months old nga baboy ti saga nami. San nga balen tinapatag malpas ti kasaryo. Ayun, agkasar kami meten kinilari. Aya, kaano ngay? Sumaruno kami kada kayo, insan. Kuyugan nakmad nga mang asikaso iti masungad nga kasarta arin so. Adu pati masapul nga maisagana, kan magatang. Si kapay laeng. Tani, masaduta karumwar. Kastam lata nga kanayunan, hangka nga rumrumwaran, nakapupok ka lang iti balayan. Alah, di kan sumana o. Mapan ka no mapan ka. Taglabaak laeng. umadanin ti kasaryo kin ni Renzo, anak ko. Wen nga rod, ay na, mapadasak matlangan ti maikasar. Kat ti mayat ita, lab na lab ko ti mangikasar kanyak. Patandak! Patandak! Ni, Ah, Sumartin ka! anya dajay? Patandak! Ada pulis si Jarwar nanang. ala, pinusasandamot kin ni Renzo, anak ko. Umay kayo, intayo man kitaan nanang. Sir, apay nga pinusasan niyo matan nga ti boyfriend ko? Miss, pasensya kan. Ngam nabayagan na sapsapulan mi ti paglimlamangan to'y nobyom. Loisa, tulungan na ako. May isa nga min to'y nobyom. Katagiti wanted nga agduduma ti kaso na. Anya, ay Renzo, anya ti kahit nga sa wanda to ngay. Loisa, awan basol ko, Loisa. Inosente ako. Sir, sigurado kayo kadi nga iso na ti sapulan nyo? Baka sa balingay, baka karuprupa na lang ay. Miss, nagpatubo lang iti barbas na. Iso ang nariga tamalasin. Ngam iso talaga. Aniya! Tatang! Day, apay agsangsagit ka ngay bay dito'y balay dani ka. Di anak yu ha. Saan man na nagawawi dun? Talo aldawan. Kat anda na kay baga kanyak nga ada kanusar sarungkaran na babae. Ada chicks di anak yu tatang. Ayun, na hindi dyan lalaki. Feeling barunto, mata dyan anak ko. Awagan nyo man. Barang sungbatan na kayo. Tanusyak di na sungsungbatan ti awag ko. Mala, bayam tawagak to balasang ko. Inlalang amin ni nanang yun ti silpon me. Awagak to, no sumangpad ni nanang yan. Di kan palubusan nga agawi, Drico. Dito'y kandagos ko nga agnaan. Ikit na sikat yung makamuha, Luisa. Awan mo trabaho. Awan pang biyag ko kin ka. Di ka madanagan. Siyak ti makamu iti amin. Ada trabaho. Iso asyak ti makamu iti daita. Ay na, agyaman ak nga ron. Pasensya ka na. Diyak mo gawin maura yung tawag ti agency mi para abroad. Ngam, naka-apply kan? Wala. Naipasak amin na napapilis kan kasapulan. Diyan laawag na Urayek kon. Gut, kasanon no adda ka ni Jay abroad. Ang mga no malipatan nakton. Ang mga no isukat nakton. Saan? Sikan, di mauding ayat ko. Kat, nakasarita mo ti asawam. Imbagamon asaanan amang namnamakan ka. Saan ba eh? Itat kunto no madamdama. Diyak kaya takasarita. Iso at eksakto latan. Saan ba sa sungsungbatan ti anak ta ti awag ko kinkwana bakit? Nay, apay ngay. Una yan day dya tao. Gaputawan anak daken ni Danica. Kaslam baron nga agas asta. Agawid no kay kaya na.
Saan no saan? Ul nga ron Mangibabay na diyang anak mo. Di lamas yan kinidani ka manugang ta. Kanayong agsangit. Lanya pala ta sa pulon na itasawa na Kit nasingpot ba't ni dani ka? Nagagot pang agtrabaho. Ay, jak amuman iti dayja tao. Awa ka man manayin ta kasaritam. Bagbagam. Pagawitam. Torurayan dya asawa na. Hello, Nanang. Apay nga italasong batam tiyawag may. Apay ayan mo. Apay di ka malagawi din rekaw. Diyak agawid ang Nanang. Pakibagayon to ni Dani ka di nanamnaman ti panagawid ko. Apay, anyat mapaspasama kan kaya. Kanagpaysoya nga da kano sa balya babae ka dendendam. Huwag Nanang. Diyak ilibak. Nailawan akon. Isotak darakon. Tama nga no anya teramidan ti babae kanyak no panawak. Kahit kasano ni Dani kang asawam ngay. Kastalaka-laka na kan di pa nang isukat mo kang kwana. Awan ikamat ni Dani ka kanyak Nanang. Tasan kami mo't nagkasar. Oray pay. Manunatawan na nagdan na kayo. Andapay bukod dya balayan. Kandi mo tada nagsasaritaan tayo magkasar kayo no mayatawan. Saan Nanang? Basta sinakon ni Dani ka, tadya ko nayayatan. Uray ko kuhanan di balay may. Nupay dua kami anang ipundan iti dayjay. Itad kun kan kuhanan Nanang. Agawid ka kidin. Saan nga roon Nanang? Sige. Tani, at dapat aramidag. Bye. Adto yan ti sabon nagat-gatangam, Dani ka kaanakan. Agyaman na kanti. Ato'y matibayad ko. Kat, kumusta kan nga'y kaanakan? Nakamove on kan? Nalipata maunti inarami jay asawam kun ka. Ay, medyo auntie. Makaliplipat akmatan. At least saan na nakas itisigod at jak may pangpanganan ti inaramid na. Ngamita, medyo maagagasan mo basit ang tiriknak. Wala, masapol a panunutom mo ti bagim ita kaanakan. Baybay amon da jari ko, lipat mon. Talinipat na kamuteng, Dani ka. Anay ko, nagsakit una yung tiyan ko, Luisa. Diyan akong kabalan ti sakit na. Apa yan ngay? Anyat kinkinan mo ay ha? Awan mo, diyan ba't nagmerindan? Ito nagsakit pa ilay dagsapa na ito eh. Kasano nga rod ngay? Inak gumatang iti agas. Nagtumara ko ni Taga sa para sakit ti tiyan. Nga mawalat masabol sa ospitalak, Luisa. Anya, kasano nga ta? Sapay nagastos ko yung nabatbati ang kwarta. Adda nang igatangat. Mataya ko ni tinakaro sakit na, Luisa. Kasyan na ko nga. Wala, mabita nga rod tagrupata. Papantay di ospital. Anyat ko nagti Dr. Luisa. Masapul ka no ama opera ka. Operaan dati aprom, taado ti batuna. Anya, manukano ti magastos. Dakil Ay, problema no pangalaak iti kwarta. Pasensya ka, Luisa. Sana balay. Tanong makaaburudak to. Ikan kanto iti ado akwartam. Si kanto ti pangipaw itak iti swildok. Awan nga rod gastusan ta, taning awan kwarta. Awagaklagan na kiti tatakil ko. Tamangipaw ita iti kwarta. Sapay jak masangot ti mga sikasukan ka. Tabi si ak iti trabaho. Jak mabalin ti aglangan. Ha? Agawid kan sapay lang igibalay yuri ko. Sana bale, tanakatumar kamatan iti para ut-ut. Kan imbagak iti doktor, asaan adito iti pagpa-operaam. Imbagak nga ijay lugar yo. Anya? Di ka madanagan tay tulod ka. Mangarkilaak iti pangiluganak kan ka. Tapno saan ka amarigatan nga agbiyahe. Angay na itulod kan dito ospital, agawid akmat tani, agtrabaho ak painubikan. Asino nga iti kaduak dito ospital, Luisa? Kaano kang agsubli dito eh? Saan ako nga agsubli dito Rico? Anya? Apay kay? Diyak kaya ti agasikaso iti masakit.
Iso nga agsinatan. Iso nga awagam dagiti dadakkel mo. Ta iso dati umay mga sikaso kan ka dito ospital. Anya. Hello, Rico! Nakaawag ka mo. Kumusta kan? Agawid kan? Wala lang. Iso na lang ta nagdiretso ako dito ospital. Apay nga da ka dita? Nagpa-confine na. Tama-opera na nang. Umay kayo kuma dito ospital dito lugar tayo. Pakibagayo kini Dani ka tao may ditoy. Mabain na ka mangawakin ko na. Apay! Anyat sakit mo, aya! Apay ang maopera ka! Dito'y tunti pang ibagaak. Tamabanugak ng agsao. Basta urahin kayo. Bye. Sige. Bye, anak ko! Umay kamay! Nukasta? At di hospital ni Rico, tatang? Wen, Dani ka. Katno kayat mo. Sumurot ka na kamay. Tapagurahin mi yung tricycle kayo narkilamay. Apay, saan nakadwa ti babae na ijay? Una naman ngagmay-may sa. Awan ka no kadwa na. Isungay ayaban na kami. Ipapayab na kapay nga raw. Tamabain ka no ang mga awagan ka. Malangarod tagrubwatak tatang. Apagiso, awan trabaho kita ta day off ko. Ang yaman naktay may kadani ka. Kasapulan ka kayam. Iso pakawanan na kuma. Apay, ayan jay babae. Di na kasi kaswan aya. Nagsina kami. Dak kaya atin na jay. Agsubli akin ka Dani ka asawa. Sapay gumata mapakawan na. Pagbabawiyak ti parang panaw ko kan ka. Apaman nga gimbagak. Sulitak tinagbasulan kan nagkurangag kan ka Dani ka. Kat nalpasan ti operasyon ni Rico kaanakan. Wan auntie, sinublatan nak ni nanang anang bantay kan kuana. Ta sumrekak pa iti trabaho. Apay ngay nga iti agsakit. Binaybayan mo't ti babae na. Wan nga rod Masyanak mangamin kan ni Rico auntie. Uray kasano, adamo lat ta panagayat ko kan kuana. Kan ado atawan tinagkadwaan mi. Nagsingpet ka ngamin, Dani ka. No sabali lang nga asawa ti agsaad iti biyang mo akit. Pagan anuda ko mga awaten manen ni Rico ngay. Iso aswerte ni Rico. Takasken ka tinagbalin nga asawa na. Rumor ka ditan ni Rico dito ospital bakit? Wan lakay. Inawagak matan ni Dani ka. Paumay ka nun ta si kaswan na tibil ti anak ta. Naimbaglagan. Tanasingpet ni Dani ka. Kalpasan ti panang pasakit bukan ko na Rico. Sidadaan lang tamang tulong kan ka. Tatang, iso ang pagpampanunutam na ita anak ko. Agyaban ka. Ta pinakawan na katasawam. Katisupay ti agastaw sa ti panaka-hospital mo. Manmanaw, tigas na nga asawa. Kaya mo nulitan tinarabid mo, ha? Uwan, tatang. Talaga saan na maulit pa ito, Jai. Agyaman na kiti panangawat mo man ang kanyak dito'y balay, Dani ka. Amom at analok ng ti panagpuspuso, Rico. Kan amom no kasano ti panangipatag ko kan ka. Agyaman ak, Dani ka. Basta ikarim adi mo ulitan ti naramid mo Wen, promise, sana na maulit pa. Katagyaman akmanan, tanapakawan kan inawat nakmanan diti balay ita, Dani ka. Kumustan tirik nam, Rico? Mayatan na, napigsa akon. Nasayat nga rod no kasta. Aywan, kumusta gaya mo ti ap-applya medya abroad? Awan pa yung arot na. Yak mauray tawag dan. Iso nga agaplayak man lay ti trabahon. Kat, adakan ka dayta. Pag-applyam nga iti trabaho. Ijay lugar ti gayam ko nanang. Ada trabaho pang isirkan na kanyak ijay. Bayaw na kanong amin ti manager iti dadya kumpanya. Kat mabalin na nga i-rekomenda. Sa dino a lugar dayta nga asidag ditoy. Medyo adayo nanang. 7 sa nga oras ti biyahe. Adayo
Ay, di pa nawam ta sawam dito eh. Kapilitan ananang, ta nagrigat mo ti aga-play ti trabaho dito eh. Iso ano sa dino ti ayan ti trabaho, iso ti papanak. Tsaka barbaro nga driver ito eh. Awan ma'am, Ay, umakaman nga rod tan eh. Awan pa ije janitor. Tulungan nakman nga mang bagkat ije karton ije budiga ta nagdagsan mat ngamin. uwan ma'am, ita ka din? Katuon ah! Alang nga ngayon ton umay nga taon pa laang. Tatala, siyempre! Tiyamok at suplada ka madam, saan mo't gayam? Nagsingpot ka gayam. Ta inlibrinak pa nagmirinda dito'y gandin. Pagkam kamalandak nga ron nga suplada, ngamhaan, nasiyang patak, style lang ti pa nagsasaok ti kasjay. Kat namsukan aya, mga kapay agorder kapay ti kayat mo nga kanan. Siyak ti mang bayad. Nabsuga kon madam. Hanak man nga awag-awagan iti madam. Lucia kunam lang kanya kun. Katuan na ano kasta ti kayat mo Lucia. Hangka pa nga nagsweldo iso nga ilibre ka man. Ilibre ka manan iti merienda kan kanam inton bigat. Papanamdani ka, kanayon kamutin arumwar. Kunak man no nag-resign kan iti trabaho. Ay, wananti nag-resign akon. Nabayagan manipod nagaplayak para abroad. No kasta, pinatuloy mo, ti kunam apa nag-apply mo. Wananti, kat umadanin ti flight ko. Ay, kasta aya. Ay, katagan-anad ka nga ron iti panag-abroad mo anakan. Ni Apo Diyos ti kanayon amang tarabay kan ka, balasang kaw. San sapay mat anagaw-awid di asawa manipod na pan nagtrabaho iti sabali a lugar dani ka. Busy ka no iti trabaho na, auntie. Saan ka no ang makapakada nga agawin? Tawan kasi nublat na kas driver iti kumpanya pagpapaayan na. Kasta aya, ngam kanayon mat lang nga umawag kan ka. Sagpaminsan tabisi ka nga ro, auntie. Anya, uray rabi busy. Apay, pati rabi agtrab-trabaho. Ay, no mabanog siguro na diretso turo ka, auntie. Ayan nga tis wildum reko, taydulin ko. Hangkang agmulagat, hangkang nga. Adda karbungak nga mang ala iti swildom. Tasyak tagbaybayad iti boarding house ta. Makipagnanaat ka lang kanyak. Pinagyan ka nga ro iti libre itoy. Sige. Itad ko kang katiswildok Lucia. Kathaan ka nga agawawin ijayan ta sawama. Takunam nga siyak tadtantilab mo. Tiden na am. Kat kunam pa nga sinaamon dya asawam. Kunam pa nga siyak ti kasar mo. Lucia. Promise. Sika nga mintara paap ko nga agbalin nga inadagiti agbalin tong anak ko. Sige, itad mo nga rudan ti sweldo ang kanyak tapno maidulin ko matanan. Umayak man, tatang. Apay mo rin nagsangsangit ka nga imbay dito'y balay dane ka. Mala, sumrak ka. Umay ko ipabasa to nagatidog at chat ni Rico nga nakyo kanya. Apay, anyat inchat na ya. Sa pinadadaal ta ay glass ka. Napan pala impariper ni nanang yaw, diyak makabasa. Denggan nyo tayo basak. Nala, sige, basaman. Danica, umuna iti amin. Kaya't ko tagkit daw iti pamakawan kan ka. Ngamin, nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Aglinipatan, kat sumapul kan iti sabali nga sawaam. Tanakasapul akon iti kasukat mo dito lugar nga yan ko. Nagsakit ti barukong ko, tatang. Diyak ka ba ilan nabasaan ti tuloy nan?
Lukas ta? At naman babae na iti arikam? Juan, kitagdandan nada ka nun. Isumat la sana na nagawawid. Kan nagpawpawit iti sweldo na. At damat kaya man sa bali nga asawa na iti lugar nga yan na. Ay, nagloko ba't dahil niya taon? Kunak man nun ang balbaliwan. Ay, sinubian naman matang di sigod karamid na. Ay na, saan gaglaknakam na diyang anak me? Maulaw ak Lucia. Jak sumaragin di trabaho ko. Jak kabailan ti bagay. Ni, apay nga eh. Han ka pala nga nag-imbag. Kunak man no na imbagan kan. Ulaw mo matanan nga kan kanayunan. Un nga ron. Tiyamo ka manog ko lang. Saan matamay kat ti panagulaw ko. Kan medyo marigatan ako may agangis no daduma. Hagkakapsota ka kanayon. Ay, yung ka nga ron nagpa-doktor ah. Kuyugan ka no bigat, awan trabaho no bigat. Apay nga akas dyan ti resulta dagiti laboratories ko, Lucia. Kat iso nga ron matirimuar nga resulta. Ado, ti agasam itabagim. Ada pa kano sakit mo iti puso. Kan pati kidney kan liver mo. Ada gayam tamanan. Iso nga agas ka kano. Yak mahaklon da ita, Lucia. Ay, masapol ka no nga ag-inana ka. Hangka pa lang ka no nga ag-trabaho. Kuna dya doktor. Taag-agas ka kano. Kasano pa itan. Yak makatrabahon. Kababain mo't kin ka, Lucia. Ay, awagam adag dya parents mo. Ibagam ti may papan iti data nga sakit mo nga nakadado. Kan agpasabat ka kanya data itulod ka dya terminal niya. Ah, Mabuta nga kami nga mga ewan kanyam. Baka nga'y matay ka. Ay, baka siya pa ti pabasulan da. Iso nga agawit kalangan. Tay di balayo ti pagpaagasam niya. Ha? Rico? siya nga ron dani ka. Kumusta ka? Nasaya at mat. Ala, sumrak ka ah. Ay, da kayo magayam tatang. Sumrak kayo. Idagas ko lang diri ko. Tas sinabot ko di terminal. Dito yung mati kahit napagdiritsuan. Iso ang kinuyog ko na. Ay, ala, umay kayo nga rod. Sabay ko ma. Tamaawat na kumaning agsubli dito yung balay dani ka. At dapat siguro karabagak dito eh. Taduata nang ipundar iti na ito eh. Una, amok day tariko. Kat di ka madanagan. Jack ipaidam ti panagnaid mo manan dito eh. Nawaya ka latang agnaad dito balay, Rico. Ay na, agyaman akdani ka. Ay, nasaya at matatap na da mga sikaso dito balay, tani. Pumanaw akong iti mabiit. Papanamdani ka. Aga broda kon. Iso asikan ti makaam mo dito balay, Rico. Kahit nawaga mo ni Danica, anak ko. Wala nang dinamag ko. No, sino dyan lalaki ang kadwa na iti profile picture na. Kahit tanyat ko na anangay. Asino ka no dayjay? Nobyo na ka no dyan, bro nanang. Aniya? Talagang awanin na mag-inasawak nanang. Lilipat na ko na namin pinsan malipot ang dali dyan, bro. Ay, kabasol mo matlaeng ha. Nagbaaw siguro ati pa nagayat na ken ka. Nasaan mo't lang amin anam na minsan a pinasakitam. Imparupam, ti pa nang liplipot mo kan kuana. Sa itata masakit kan, sa kakundi sublimanan kan kuana. Awanan, naladawan tamin anak ko. Wala na, naklunang, basol ko tamin. Ay, anyan. Ayan nga, dagita babae anang isukatam kang kuana iday. Numasakit ka, sanda ka magtanapagan ano?
Namiris ko nagitibindot ko lang ng igaman yan. Nalataw si amin. Ang kakanat pa yung tidimting ang sakit kanya. Ay, alaka niya nga raw talaga kasta. Agpapigsa ka agagas ka. Kat dawatam titulong ni Apo Diyos. Ta isulaan ti kabilga na doktor amang paimbagkan ka. Iti kasta sitwasyon mo. Ala, ang nga katasubuan ka, Elizabeth. Mahal. Sige, mahal. Ay, nagbayat na talaga ti panagnangangam. Uy, Uncle! Ala ka! Adda chicks mo? Si Verena, apay nga da ka ditoy. Ala ka! Ipulong ka ni Auntie, Uncle. Ay, di ka gararamin, si Verena. Apay nga da ka ditoy a lugar. Ay, umay kami kumaag-beach ka dagiti barkadak dito ang lugar, Uncle. Umaya kumaag-take out iti kanon mingam nakita kaya. Ala kayo, Uncle. Tagtagaray si Verena. At iti sang aribaw. Mangnayon mo iti igatang mo iti kananyaw. Ha? Ay, ala, thank you nga ron, Uncle. Basta kaamam tangiwat mo, wife. Saan at ilalawlawatan? Noan niya tinakitam. Para kin kalaang nalawag. One, Uncle Isidro. Nalawag. No kasta. Taga-ijay a lugar di chicks mo, Uncle. Saan? Ngam ijay la tinaglitan may. Tapno siguradong awan makakita ka na kamay. Ang jak ni namnama ti pan nakakitam ka na kamay kanakan. Ala? Nabayag ka din na chicks mo day dyan, Uncle? Saan pa'y mo tunay? Makatawan laay. Kaubingan naman. Kan kalaplapsatan na. Kaya siyempre Mang chiksak, bakit pa? Tayo ba't kalaslasbangan nan Angam kasanon nga no mama nante. Ay, sigurado nga ako nga day chay. Kan amangan no gamdan naman ang titumpak ijirang tay. Ay, gusto nga minti naramid na idi nag-chicks kayo idi ka. Basta di mo ibagbaga. Si kamot lati makaamoy ti amin si Brina. Iso adi mo ibagbagawan. Uray anyat mapaspasamak. Awan pangibagbagaam iti nakitam. Wala, Uncle. Iso nga iti sabali a lugar ti papananmikan ni Elizabeth. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Di, adun a lugar tinapasyeryo, Uncle. Ikuyog daktumang mga raw. Agtsapiro na. Ay, kat mabalin lata ka anakan. Basta awan aramidam Awan, Uncle. Bakantiya ka kanayon. Di oray daw nga agtsapiro na ka mabalain. Apay, di ka nagtrab-trabaho Sana, Uncle. Nagapa kami ijabus ko. Parigatan na kada taon. Baon na baon. Awang pa'y inanak. Uray ko manunayunan na tiswildok ng masamag. Makapasuron. Iso nagikata ko na. Alang araw, no maawat ko manon tay pensyon ka. Agpasyar tayon to atalaw ka na Elizabeth. Itay kapay lapal paliiwan ni Sidro. Sumanagaysay ka di tasango ti Sarmeng. Apay narigat sa gaysayan day tataltalo abuk mau. Taltalo nga, Mike. Grabe ka, Mike. Medyo adopay matibuok ko, Agsugsugargar nga raw. Apay, adamanan pagpapagwapwam si Kay Sidro. Awan. Si ka lang man ti pagpapagwapwak. Asino kumapay nga Ay, nagkarika kanya, kadimon ulitan ti inaramid mo. Ay, tandaan am dagiti imbagakken Kay Sidro. Mapanak manan ijarang tay no pasakitan na. Ammomon ti mapasamak no mapanak ijay. Ay na, di ka kadiagat. Atap tawan babaik bakit? Masikuranak lang amin ti buok kao. Kahit papanam nga rod manan. Inak irwar tay pensyon kao ta adaman gatangag. Aguyog tan, rumwarak mo tay nakmat agirwar iti pensyon ko.
Ha? Agam, ada pa sa bali apapanak no, mairwar ko ti pensyon ka o binay. Ag sinatanton ta mga no, mabayaganak iti papanak. Ay ka sumurotakkan ka Anya? Ala, inton bigat kaya mo na rumwarak. Si madutak mo nagdagang ti rumwarak. Na, di naksamit kaya takakuyog Isidro. Saan? Si madutak laang tanay, nagpudot mo time. Sa paagtulat rumwaran inton bigat. Sige, inton bigata mga roda na rumwar. Anya? Darasem si Berina, tamangan no sinurot nak ni antay, mapantay. Sige, Uncle. Kano'y tayak pa lamang urure kada kayo. Agbalon kay ti pagsukatam, ta resort jay papanantayaw ka ni Elizabeth. Ay, sige, Uncle. Mabitla ang ngaroon natin ang mga alay tibadaw. Nay, papanan nyo nga agulitag, Manong Isidro. Ay, income lag pasyar ka ba guys? Ta maburboring ka na ti anak mo. Iso nga ipasyar ko man. Na, imbagman. Day talag paspasyar, ter aramidin niyo, Manaw. Kani manang biningay, tiyo ikuyog. Jakon inaways, ta di namat lakayat. Masadaw nga agbiyahe na jay. Yun na. No, umay dito ni ipagmaw, kat damaganak. Ibagam adinak nakitkita, wag. Ay, apay amasapol nga ilumungam ngay ni Manang Binay. Basta, di kan agdamag ka ba, guys. Severina, darsam Unang Uncle, umayag. Nala, mapantay nga rodan. Adayo a lugar dito yun, Uncle. Wayne, tapno sigurado nga awan makakita ka na tayo dito nga am-am mo tayo. Isidro, mahal. Kahit kunti agdigo. Sige, mahal. Umunakan, taso maruno kami numadamdama. Isimpami pa'y nagiti balon tayo. Okay, mahal. Uncle, amo nakadinga ada sa hawayaw? Wano, imbagayo man ang abalo kayo. Amuna nga da asawa ka na kan. Ayos ka no matlatakin ko anak. Labnak ka no latta. Sigurado at ipensyon nyo ti kinayat na kada kayo niya, Uncle. Oray anya di na. Tinapatag. Naragsak kami adwa. Siguro. Kanayon nyo nga ikaniti kwarta na, Uncle. Ay, normal lang na ita. Tano biyaket nga raw. Tunggal agpensyonak. Ibingayak mo't adago sa iti kwartana. Kat, imbagaan mo saan madlaw ni anting adda pangpangtadan nyo iti kwartayaw. Saan Ta kanya-kanya kami mo't iti kwarta. Adamot pensyon na. Jak mo't pakibibiyangan ti pensyon na. Isa di na mo't nga rod pakibiyangan ti pensyon ka. Aya? Nala, ingkay kadwaunan ni Elizabeth ngaglangoy ta siya kung tagisimpa dito, Uncle. Alaman nga rod ka na kan. Tanay, di na mo taglangoy na jay. Amangan kit di no malmas. Mahal, kasanon ngay no maduktalan ni bakit mo ti may papankan niya. O mga no panawan na to. Saan? Apay ko mga aramidok ti kastakot ay ayatan ka. Siyempre, si katipilyag no pagpilyin naktaw. Promise mo, ha? Wayne, basta ikaray madinak to isuksukat iti oreasinaw, ha? Promise ko dayta, Isidro, my love. Aywan, nagpensyon kan? Ay, Wayne, manaw ti ka sa pulam. Nayunam ko maiti 2,000 ti allowance ko nga itid mo. Tangimi na mo't amin na nagagatangan. Awan problema iti dayta, hanay, my love. Amin akid daw mau, ipaay kaw. Ang yaman, nak. Talaga anak kasing-singpet ka kanya. Saan ka naimot? I love you, Isidro. Na, si Berina, nakailad ka man ay. Apay, awan ara pa ap mo iti Biag. Kastamlat ta akanayon ay.
agida, mangan, agbuya lati aramidum dito'y balay. Awan maramid nanang. May mayat mo ti kastuyan angam ti nakagbulbulak-bulwan nagbisbisyo dita. Ti kayat ko asawen, apay, awanen plano ngagsapol iti trabahom. Masadutak pa ngagtrabaho nanang. Sana balit ang dama kwartak. Pangalalaam iti kwarta. Ni Uncle Isidro Kanayon na ikan. Kano dumawat ak iti kwarta kan kwa na di mabali na pagkudkudan day jay. Kanayon ti irurwaryo ka ni Uncle mo. Mapapanan nyo ka deya talaga. Agpaspasyar kami lang nanang. Kanadanadlaw ko ka ni Uncle mo. Kasla ti marakay. Ay, nalaing mutang na mangurnos iti bagina. Kasigod mo takas jay na. Saan? Talaang manan. Idi awan chicks na, kas na awan pakibiyangan na iti bagina. Awan now, adaman chicks na. Tila ibagbagayo mag. Saan man natilat atapan nyo? Kabsat nyo pag-atapan nyo iti made. Nalaala, sapay kumangaraw, kadinan ulitan ti inararamid na iti kalabas. Nay, Severina, sumra ka Sana nang kalta, agdardarasak. Pumanawak mo ilaang. Umayak lang kumadumawat iti kwartayaw. Ha? Kwarta? Mano ko maaya ka anakan? Amok ngamin na nagpensyon kayo ng kal. Iso nga ikandak man iti oray sa nga ribo laang. Anya? Nagdakulan na ita dawatam. Anya na ita, dawatam mo no otangam. Ni Uncle mo, dawata ka. Perigatan nyo, ayat imang taditi kastagatad kanya. Kwa? Sapay, ada pangigatangak iti kwartak. Ada ka din na antibining, Uncle. Apay ni antay. Ada jisilid na. Di nakamudlay ka niti kwarta na dyan. Taamumad ka da imot na. Sana ngagdawat iti kwarta kan kwa ng Uncle. Dala ko maipulong ko. Ha? Ipulong mo nga. Adaman ipulong ko ngagbababae. Tangiwat mo. Tila lawlawatam. Di nakrabakan iti kasta si Berina. Ikandak nga rin iti kwarta Tapno sa anak nga agipulong kan antay. Nay, laglagi pa nyo Ado ti karga to'y cellphone ko aladawan nyo kan ni Elizabeth. Jaski kamad akanakan. Ala, mapitla nga rutin nak mga alay kwarta. Kan manipod itangkal, tunggal agpensyon kayaw. Ilasinan da kadagos iti kwarta ko na. Saan laan ni Elizabeth tiki kanyaw? Ikandak mo ta. Tano saan? Delikado kayo kanantay. Anya. Ibinhayan nakmat nga rin iti maliklik sab mo ko ni uncle mo sweetheart. Ha? Anya sweetheart nga ibagbagam mo? Aklo na kami na tap nag-sweetheartan. Ang mga nuluklukon na klaang Rudy. Saan? Apay kumalukwak ti babae anak kainlabak iti kastaunay ngay. I love you, Severina. Amok to malaluklukon na klaang. Saan? Promise. No kayat mo, ikasar ka ninton bigat. Ala na, aklo na nakon. Uwan ko na mo tadatan. Dagulit ka talaga. Alaman langan? Wanan? Oh, thank you, Severina. Ala, agdit nga rin. Agam sikapal at isagot wine. Bumawi ak inton sumarunaw. Apay, pangalalaam iti kwartam sika, Severina. Kanayon nga adda kwartam kaawam mo trabaho. Kat, apay dagiti da trabaho na ayat da kwarta na. No nalaing kang agdiskarte, uray jablis ka makakwarta ka nanang. Agtakta akaw kan sa mutan nanak ko. Saan mo ta? Ikikanak lang na ang Isidro iti kwartak tunggal agpensyon. Apay kumangay kan na ka. Apay, adaya impadulin mo kan kwa na. Awan, ada ngamin igam ko asikrito nanang. Isa masapula sustentuan nakmut. Sekreto nga. Ay, di yung ibagbaga ka na antibining deto Ada ngamin ubing kan napintas at chicks ni Uncle. Anya, nakaamwam.
Ay, di ka agararamid iti sarita sika si Birina. Agpaiso nga ro di pagpagak. Kan namin adon na nagtsapirunak kadakwada. Anya? Binilin na kadyak kano ipagbagay ti orasino. Tapno sana maamuan na ante. Ngam di umot siguro ibaga. Kat tapno jak ibulgar ti palimod da. Masapul nga itid na tanyaman akidawakan kwa na. Nagalas ti kasta nga aramidam si Birina. Pananggundaway ti kasta. Amaw amade ti aramidon jay ulitugmaw kanunungam. Pagkwartaam pay. Ay kat talaga kasta. Ikan nantupay ti kwarta ti saan nakapkapin ano. Siyak tula katakaan na kanan ti saan. Ay isa na mabalin na di nakikan ananang. Manong Isidro! Dumagas ka kadipay! Apahilyo na. Anday bagam? Agsarita taman biit manong. Ada nga minaamuakan ni si Birina. Pudno ka day, nga ada babae mo. Naglukumat na siya babae. Apay, anya timbagbagan akin kaya. Patsimot na siya. Awan ka day, ulbod na siya nga anak mo. Agar aramay iti istorya. Nakitak dagiti ladawan nyo iti babae manong. Ay, pangaasay, sardengamon ti kasta nga aramidang. Apay, di ka nadidigra, idi dandan ni timpuak ijerang tay ti asawam, idi nagbabae ka iday. Ay, siyempre, nadidigraak. Iso nga ro da kasta unay panangilimod kawiti may papankan ni Elizabeth. Nanay, di mo ibagbaga ni ipag mo alyo na. Tano agaramid iti saan anasaya at dahil basol mau. Ikan ka iti gundaway mau amangilintag iti kamaleng manaw, ha? Ngam, no natangken latta ti ulam, mapilitan nak amang ibagakan ni ipag iti kastangar aramida. Anya, ay isa na. Bayam, tano agpinsyonak. Ikang kantumat iti kwartam. Ay, diyak ka sa pulang ti suhol manaw. Lakay kan, agbalbaliw ka kuman. Kan panunutom kuman ni ipag. Di mo urayan na maamuan na ti aramida. Sakbay nga agbalbaliw ka. Magad no dakdakas ti mapasama. Kanayon ka amarabya na sumangsangpay si Birina. Apay, papapanam. Napana mo nakidate ananang. Apay dakas. Apay, adda na yan ubyo. Kada na. Bayan nyo, tayam amok to kada kayo. Apay, ngaya kurang to'y kwartak na intad mo, Isidro. Ay, pasensya kan Elizabeth. Inikak ngamin jay kaanakak ta blackmail nakmal. No jak kanu ikan iti kwarta ipulong nata iti asawak. But nga nakalaang, mamati ka mo tadagos. Pamutbuteng naladay jay, tapno makadawat iti kwarta ken ka. Inton maminsan, demonikan. Imposible maiturid na tagipulong day jay. Mabuting matlaan. Wen mat kedi Di nakmat siguro isagmak jay kaanakak. Iso nga rungod ako nakapamutbuteng na laang day jay. Rupat kwarta mo't gayam day jay abapari. Apay nga imutan dakmatan angkal. Agipulong ak no kasta. Talaga nga awan na bati akwarta kaanakan. Maawatan na ko ba? Intudyo amin iti dayjay nga Elizabeth. Ay, naglaingan dayjay babae. Tay sutag numnumar iti pensyon nyo. Ipulong kong tupay ka ni ante. Tangiwat mau. Ang mga numanggag na ka ni ante. Ay, may mayat numanggag na ante. Tap numamuan na tagpaisaw. Ayan na ante, kaya't ko makasarita. Dagiti awanan bain. Kunak tupay kat. Di pay lang agparparik na kanyak nga damanan madingar aramidon ti ulitag mo si Birina. Nabayagan anubya na day dyan te. Ubing kan napintas. Napintas dito'y ladawan ng
napimpintas manon iti personal. Dagiti awanan bain. Relax lang ante. Tay kariyo di kay mapmapan ijirang Taiwan. Pangaasiyo. Wine, di ka madanagan. Tadya akong ulitin na nga naramid ko. Basta ti kayat ko mapasama kita kat matiliwak ko maidadwa. Amok tayo yung daan ti. Kuyugan kayong tao. Bye-bye, love. Agsina ta dito yan. Agpasuko na kun itikabsat ko, Sige nga, Rod, love. Ingat kawan. Aganad kamot, love, ha? Awanan kayo iti bain. Piling, apay ang ka dito. Si Kamat na babae. Piling. Piling, agawitan. Di ka agiskandalo dito. Pusta! Kas jeti rumbeng katakwada. Ti ko na siguro ni Uncle Jack maiturda gipulong kanante. Ay, saus. Kaanaimbag no saan daan nagkinabel, idinatiliwan na ida. Nagkinabil da Binijok nga ron, nanang. Anya? Ay, madanaganak. Abangan no anya ti aramidin ni Antim abinay ng anak ko. Amangan numapan manon ijay rangtay. Saan, nanang? Nagkarimot adinan aramidin ti kasjay. Ipabalod na kumaki din ang kala tapno dagong gunana. Apay ngay pabalod nak bakit? Pakawanan nak ka din Promise, sana na maulit na jay. Kari ka akari. Ngam awan matungtong pala makarim. Isa lading itag. Ikang kapaylay ti pagnakmam. Barang agnakam kan mapadasam ti mabalo di sidraw. Bining bakit? Pakawanan nak ka din Suray. Tsakon ulitin na jay. Pasensya sweetheart. Awan pala ti pagkaanda iti restaurant, awan kwarta. Wen, awan problema. Unay ka to'y sweetheart ko na yan. Sayang lang nakabalodan di pagdawdawatan iti kortam. Basol na, tainimutan nakmad ngamin. Kan tapno sardangan nan ti pananggulgulib na iti asawa na. Laklakayan lang arudan, agchichiks pa ilang. Jay kabit na ati na ibabain, tanay pungot-pungot. Kastaya. Kas jeti rumbang kadagiti kabita kas kan kwa na. Igas iti kagimungan dagiti aklase ti babae. Ha! Day tagaya mababae, ti pang ibusam may ti oras mauruday. Ha? Ni, sino day tabakat, Rudy? Kwa? Asawa ka? Karanggan diyang kaababay! Bakit ka kinabalan nak nga intumba? Hoses kan langak-lang, ti bakit? Yung tipig sakit ubing pay! Ruguban ka man lang, tulungan ak, Rudy! Di mo tulungan da ito'y ababay, Rudy! Lumaban ka, Sibirina. Kabalam da ita. Nanabanji, nakaawid mat gaya man ni Chari. Nagrana kami kat iji palengke. Naglukmagmatan. Idinto ta nakutong mat iji sakbay ang nagpasyudad. Kaslamot addan anak na. Kasta aya. Di kampay ngamin nagkita iti day jakaro batayukan. Sapay kumaa ta nagbalbale umutan. Ta amo mati kinamaritis na. Gapukeng kwa na dandani nagsina dagiti agasawa karo batayo iday. Ay, wala niya. Ngam iti kasi akinabayag na iji syudad. Imposible mat awan pa'y nagbaliwan na. Nagbalbaliw mat siguro nana. Adak man na namang idarirag iti ayat ko ken ka, Chari. Ni, nagsapa ka matanan nga sumarong Lloyd. Sapay mapanak agjaging tadta. Baliwam to langan ti pumasyar niya. Urayan dak ngamin dagja kakadwak. Inton malamlatan Saan pa'y nga tadta dapay papanak niya. Alangarod Agsubli ak numalan.
Ket sa pala ko mata damat namnamakin ka. Enton malamlaangan nga ag sa utan niya. Tani agdardarasak nga pirme. Hiyang mun sakit diti agyan ijay syudad achari. Limukmag kamutan iti uray lang nga. Kas kamala naganakan iti kasta nga itsuram. Anya mat nga ibagbagamat ba ni samot? Never been kiss kan never been touchak pailang. Kasta ya. Si mabaling amin ti aura ti bagim. Hey, hamo man nga ikas-kaso dato'y bagik. Isungarod nga agjaging akta kayat konti kumutong. Ay, wan, kumusta nga mat iti lugar tayo? Anya nga iti madamag. Awan lat tagayam ti nagbaliwa man niya. Mahilig ka lat iti chismis. Ay na, amumat nga tatak lang manan nga makawid ito eh. May liwak mat nga makisika. Ay, wan, nakitakmat ni Cindy di kalman ni Palengke. Kadwa na mat dua nga anak na. Ngam apa nga kasjay? Hanmat nga karkaro padagay anak na. Agduma nga minti ama dagiti anak na, Chari. Ha? Apay naglalaki ni Cindy? Ay una yan, saan mat nga napintas nga maglalaki kay Din? Ay naglalaki asasawa mo. Saan? Ay ala, adawag ko. Mabiit lang ha. Sungbatak to'y awag ko, Chari. Okay. Kasalungay, Chari. At nakadimot lang namnamakin ka. Lloyd. Ay ayatin ka, uray di pailaan. Kunak nga ron, di kan makita, ta nagbayag kamot ngamin iti syudad. Inkarit nga ron iti bagik, naglaklakayak lang na baro. No sana si kati maasawak. Ay, tangay, han kamat nga narigat nga ayatan, wanan aklunan kan. Ha? Oh, giyaman Chari. Kunak lang no awan namnamakin ka. Tiningitin ko nga nga perme daturik na kat adamatrik na kanyam. Iso nga, sungbatan kan taba ka kunak no agbaliw tirik nam. Ay, sigurado akin ka, Chari. Oh, kamon dyanan na, inaklon-nakmot lang. Sapay ko mga rod atahan to nga paldaangan niya. Saan to Apulos? Promise. Inaklon mo matgaya man niloy, Chari. Wan nang, di tanto matlang titurong na. Apay ko mga ibaybayag ko pa'y laangay. Nasingpot matkit din ni Lloyd, nagagat pa'y. Man nakaawat pa'y kit di Ay, uwan nang, amam mo yun ni Cindy. Diyan nga kaadalak di high school ita kabang iba nga purok. Ay wala ha. Amok, apay ka de. Naglalaki matgayam. Katno kasla Maria Clara idi dayja ti gargaraw na. Idi agis eskwela kami pa'y lang. Anya? Naku na nga ni Vanessa nga sa bali ti amadagi di anak na agduma. Ay naanak ko, adday ta ka manin akunak. Natural nga agduma ti ama ti anak na. Tanabalo ko nga rod idi damaw. Itataad damanin baro nga asawa na naadaan damot iti anak. Iso nga agduma ti ama tay dua nga anak na. Ay, kunak ano naglalaki? Hey, sapay na istorya ko ni istor ni Nana Banji. Antomot nga men nga inlawlawag nga perperme ni Vanessa timbaga na kanyak. Ay unay kamot anak ko. Di mo la maikat day ta akin na chismusam. Chismosa nga ibagbagayaw mat nga hamat Kautanya nga rod ti awag iti kasta nga aramidem. Pakaisagmakam day ta no di mo isardeng ti kasta nga aramid mo. Ikatuman ti kasta nga ugalim tanagalas. Day tala agsagsagap iti maichismis mo tar aramidem. Ay, naimbag, taita ka lang ay may dito yung store ko, Charay. Tano saan, nagrana kayo kumakin ni Sinday. Sapay makaung-unga, tamang damdamag kan ka. Ni, apay aya, anya ti basol ko kanya na. Nalipat, sa matan, di sinasaom idi na minsan dito yung store ko kontra kang kuwana. Ibagbaga, man naglalaki, isong agduma ti ama dagitan nak na. Ado tinakangag iti dayjay kat indanon dalaki di kang kuwana. Ha? Nunaranaan na kalaang dito ay jak amo na niya tinaramid na kan ka. Nalaos ti luksaw na. Imbag ko mga rod no pudno mat ti sinasaw may papangkang kuwana. Basol na matan
No sakitan tinakam na timang mangag na. No awan gayam kinapudno na dag uli maklaang. Han ko mga agre-react. Tano agreact guilty. Napasaktam nga rod mo't di tao. Nakararsagid mo't. Aywan, ikandak man kit diti sabon nga para laba. Darasan nyo tahang ko kayat nga agbayag itoy. Baka agsubli ni Cindy. Ay, apay mabutang ka mo lang. Ay, saan? Hangko lang nga kaya tigulo. Vanessa, ni Mat Arlen nga anak ni Punso nga agbabalot data lumabas. Masikugmat. Aywan, nagkapumot lang ang iji syudad. Kat asino nga iti ama data si Kugna. Diyak amo tadamag ko katag may samot ang nagawid dito lugar tayo. Awan mo't kadwa na asim mangput. Ay, no kasta intarayanda. Nagsikog nga balasang. Linoko dalaang. Diyak amo Ay sus, saan man atila sasawang. Maalaagawid kakit din. Agsenata dito yun, Chari. Hello, Vanessa. Busy ka? Saan mo tunay? Apay aya, Chari. Aday ba nga? Ay, hanak namin nga makaid na. Ni Ma'am Josephine nga kaaruba tayo. Agsasabali nga minti makit-kita ka umun-unag kan rom-romwar ijay balay na. Agtutubo mat. Di mat baluday jay. Agsusukat sa matanti lalaki nga mapmapan ijay. Sapay madlaw nga agtutubo pa lang dagijay nga lalaki. Ado ti agtutubo nga scholar ni Ma'am Josephine. Saan laang mat alalaki, pati babae. Aya, ngam, aha? Amumpay, no pudno nga iskolar dagijay. Balo ne Ma'am Josephine. Kan medyo baknang. Baka nga'y sugar mameda. Tila ibagbagam. Agatap ka manin ako na. Nasigikit din tani. Adapi aramida. Day. Hello, aguraya. Naglukon? Inidupnan. No, ninanang matgamin ti pagdamaga katagungat. Ibaga naman nga chismosa. Kat haanak mat nga chismosa. Amoyo ni Arlen nga karobame. Nag-awid nga masikog. May sana. Madlaw nga tinalawan ti lalaki. Hay, no siya kakatang ko nga itulok nga kasjeta aramay danda kanyak. Ay, kustaya. Ay na, kasi mga rodan magpas ngay ngawan na matanak na. Uwan nga rod. Ay, saan mat gamin nga nag-ananad? Kasi nga madan samat ngamin suker da dya nga babae. Maganab ati suker. Kan amoy jebak na nga balo nga kaarubame. Ni nga Ma'am Josephine. Boyfriend nan sa madagi jay agsusukat nga lalaki nga mapmapan ijay balay na. Uy, madlaw nga men nga agpapaaram da dya nga balo. Nagkite nga kanayon ti palda na. Chare, agawid tan. Adagur uray abisita mi jay balay. Ne, asino nga bisitak? Jak am mo day jay. Basta umay kan. Ang sige nga ron kakadwan niya. Ituloy tayon tumanan ta agmimiteng. Numaminsan. Ag-awid aktay. Ayan ti bisitak nga ibagbagayo mat. Awan, kun kunak lahang day jay. Tapno sumurot kan kanyak. Anya mo day jay nga ibagbaga mi jay istoranak ko. Di ka lagbain. Kasanon numakadanon iti masaknan dagita nga ibagbagam. Apay, dakas ayamat agipadamagmat, nanangmat. Di ka mabutang. Inton ipabarangay da ka iti kastangar aramidam. Apay ako mga ipabarangay dak ngay. Pudno matamin nga ibagbaga. Pudno nga. Apay, adda pa maneknek mo kadagita nga ibagbagam. Di ka lagbutang iti kastangar aramidam anak ko. Tsare, bumangon ka dita. Adda simangpet asumon mo. Anya nga sumon nga ibagbagayo mat? Papayaban da kay di barangay hall. Indarum da ka kanaw da sindi kan Arlene. Ha? Daytan ti bagbagaken ka anak ko. Di mun tumo ngamin maikaem day tabibig mo. Tila sasawem, imbag kumaan upod no. Anya nga iti aramidok nanang. Anya pa'y ngay, inkasangwan ida sangwam ti bunga ti aramid mo. Nakababain sa matimapan ijay. Mabain ka sumangaw ngam di ka mabain ka dagiti sinasaom ngawan mo't kinapudno na.
Malakitin, agawa am tagpulas, tamapan kan ije barangay hall. Kuyo gandak Ay saan, mabainak. Si kalaangan timapan ijay. Kat, kumusta nga iti panagsasangoy iti barangay hall, Chari? Katkas jay nagpakpakawan na kanya da, kat napakawandak mat. Naimbag ata pinakawanda ka pa'y. Naimbag ta saan da ka pinagmulta. Pinagmulta dak ng pang merienda laang. Tila sasawam to mga min. Hey, kabut-butang ti mangibagay ti sikreto kan ka. Tadi mo amo ta agidulin iti palimod. Kasla na lustred ngamin tadilam. Haan mo't Sapay nainayunam ti bagbagam. Naimbag ta saan inayon ni Ma'am Josephine anangidarum kan ka. Tano saan ay sus delikado kan. Ngam panagkunak, di na pa'y naamuan ti imbagbagam. Iso nga awan pa'y aksyon na. Iso nga idawat mo, asapay kumata saan maidanon kan kwa na dagiti imbagbagam kontra kan kwa na. Apay nga min ayang agreklamo da, no awan kinapuno da dyan nga imbagbagak. Talaga kahit di nga guilty da Nita, di mo ka di maaklon ti bidot mo. Na pride ka matlatta, Chari. Masurunak namin. Takundi darum dakit din. Kaluban dati, mading nga aramid da. Ay, awan latagayam. Malangarod panawan kan, Chari. Tadi mo amo ti mabagbagaan. Apay nga tananang. Hanak matan nga kasasao ni Vanessa. Hanapay sungsung ti awag ko kanya na. Apay ngamin aya. Amo awan mat basol ko kanya na. Ngam, hanak matan nga panpansinan. Kasano, kat may ramraman mo ngaminang kan ka. Gapoy ti kinalustred tadilam. Anya mat data nga ibagbagayo mat. Katuan mat, da kayo ti kanayon nga kuyog. Nalabit, dinan kayat ti makikuyog kan ka. Tama nga no mairaman ang maisagmak, no di ka pa'y lagbalbaliw. Panunutang mo nga min dagiti sa usawang mo, anak ko. Dagiti imarmaritis mo, no pudno mo laang no saan. Kan oray man pudno bilang, awan latta ti karbengam amang sarsarita iti padam at tao. Imbes amapan ka ag chis-chismis dita, agmula ka kit diti kamuti dita arubayan, tapno adda og gutem asidaan. Chari, pudno ka di tinadanon adamag kanyak. Impabarangay da ka kanaw. Itaak lang amin manen anak kaawid. Takalkalpas ti project mi ije kabangibang ang barangay. Ay, awan day jay. Misunderstanding laang. Narisot mat lang nga dagus. Anya? Saan man nga data ti pagsaritaan ta. Dikit di maipapan kanya ta. Kakaiso na nga nakaawid ka manan. Anya ti kayat mo nga sidaan. Taglutoak. Ito yun balay ti panganam niya. Uray anya ditan. Basta si katinagluto, Chari, mahal. Ay na. Nagmayatan nga ganda ta nga awag mo kanyak. Mahal. Sige nga Rod, agbuya ka pa lang ito ta inakaagluto iti pangrabyan tayo niya. Mahal. Chari, mahal. Adag tuk-tuk-tuk. Adan sa sangayiliyaw. Mabit lang, mahal. Idapok lang dato lut-lutoak, tabaka maksat. Ala, agawa ang mahal. Ta si kantimang lukatiri daw. Wan, umayan, mahal. Naimbag ta na sarakak matla ti pagnanaid ang balasang kao. Ha? Ni, apay nga da kayo ito'y anyat masapulyo tatapilo? Pasensya kan, naskan nga alaamon to'y anak yaw, iti di anak ko. Nga imbatim, hindi ka na kami in syudad. Diyak kami ng kabaalan na suportaran ta nakapsuta kaon. Kan dumakdak ka lang. Agora kayo kadi. Daydi, kunayo iti anak yo. Wan ta na tayon. Makatawanan tinapalabas sipon na tay. Anong ti sakit ko? Diyak kabalan nga iwanan to'y anak yaw. Ay, kuwa. Di mo ko mabaybayan ti apo ko kuwain. Si kamot na ti amok apang ibatyak. Lakaya kaon.
Kat ang mga no biglaan ti ipapatay ikaw. Sinapol ka. Sikan ti makaamaw iti anak mo. Chari, anya ti kayat asawan na ito Nangag ko amin na nagsaritaan nyo iti dadya alakay. Kwa, Lloyd. At da imbatim nga anak mo iti syudad? When nabayagan nga sininak di amat anak ko. Isungar nga nag-awidak iti lugar tayo ta pinanawak ta. Masaksakit matkan babaero. Anya? Sorry Pakawanan naknuhang ko nga impudno ti kadat anak ko iti syudad niya. Jaklaim pagarup. At damot gayam na palabas mo. Sorry nga talaga, Lloyd. Sige, agawid ako. Hangkapaymat nga ng rabi Mangantayo pa'y Saan? Iton balay ti panganak. Lloyd, pangasim. Anak ko mga panpanawan. Agpalawag kanyam. Pasensyakan, Chari. Agwin nas wastan. Kunak ano na pudno ka kanyak ngam samot gayam. Irresponsable ka pa'y nga ina. Kasanon nga ino datamot ten tinaaddaan iti anak. Kabaalam gayam basta panawan latan ti anak mo. Akas iti naramid mo iti syudad. Lloyd, saan mat nga kasta? Kunak man no labnak. Pasensyakan, Chari. Napukawan anaming pinsan ti panagayat ko ken ka. Isungag linipatan. Aniya? Jaklaim pagarup an aramid mo ti kasta iti anak mo, Chari. Agasum day tang aramid mo nga Imbatim jay anak mo iti amana. Gapo tamarigrigat. Idin to tagrigrigat tayo mo laang dito. Damok nga may nakatbak nang. Ngamhan mat gayam. Kan babaero pa'y. Agasum day tang aramid mo nga Nakababain anak ko. Agdinamagan dito'y intero a barangay ti kasta nga inaramid mo. Nakababain kaitan. Naglaing ka mang dilaw kan mang padakas iti padam at tao. Ngam si ka magayam tadda palimod na. Naging dadalos ka. Ngam si ka magayam tadda aramid na. Katidakas, basta imbatim latan ti anak mo jay syudad. Akas laawan anyaman na. Anyat klasim nga ina. Nanang. Isumot lagayam anagbaliw ti kurti ti pamagim anagkapoy jay syudad. Naganak ka magayam. Uray kumano inyawid mo ti anak mo. Hangko ngamin nga kaya ti machismis. Iso nga imbatik jay anak ko. Naimbag pa'y kit di dagiti kalugaran tayo nga inchis-chismis mo. Nga imbag bagam nga awan ama dagiti anak da. Ta saan da pinanawan dagiti impas ngay da. Saan nakaskan ka? Huston. Mababain ako na yan nga makangag kadagita nga ibagbagayo. Pagbababawi akmat madi nga inararamid ko. Narigat gayam ti mabalsan. Wala. Iso nga ita. Agbalbaliw ka kuman. Pag nakmamunday ta anak ko. Saan pa'y anala daw ti amin? Ipamaysam ti atensyon mo iti anak mo. Tapno masulnitam tinagkurangam kankwana. Wan, nanang.